Poglavlje 13. Odlučnost kao ključna komponenta liderstva i uticaja. Dragi čitaoci, u ovom poglavlju našeg istraživanja odlučnosti želim da istaknem njen značaj kao ključne komponente liderstva i uticaja. Odlučnost nije samo osobina pojedinca, ona može oblikovati sudbinu organizacija i društava. Liderstvo je proces vođenja drugih ka zajedničkom cilju, a odlučnost je ključna karakteristika lidera. Lideri donose odluke koje utiču na mnoge ljude i njihova sposobnost da donose odluke hrabro i mudro je od suštinskog značaja. Lideri koji su odlučni inspirišu druge. Kroz svoj primjer i odlučnost u postizanju ciljeva motivišu svoje timove da rade sa strašću i predanošću. Odlučni lideri postavljaju visoke standarde i očekuju isto od svojih saradnika. Odlučnost također igra ključnu ulogu u rješavanju konflikata. Lideri suočavaju se sa različitim mišljenjima i interesima, ali odlučnost im pomaže da pronađu kompromisna rješenja i usklade različite perspektive. Uticaj lidera može se proširiti na šire društvo. Lideri koji su odlučni u svojim namerama često postaju inspiracija za druge ljude. Njihova predanost vrednostima i ciljevima može motivisati pozitivne promjene u društvu. Organizacije također imaju koristi od odlučnih lidera. Odlučnost pomaže u postavljanju jasnih vizija i strategija za organizaciju. Lideri koji su odlučni često uspješno vode svoje timove ka postizanju tih ciljeva. Odlučnost je ključna za upravljanje promjenama u organizacijama. U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju sposobnost da se donesu brze i mudre odluke je od suštinskog značaja. Kroz sve ove primjere vidimo da je odlučnost neophodna za ostvarivanje liderstva i uticaja na različitim nivoima. Bez odlučnosti, liderstvo gubi svoju snagu i uticaj postaje ograničen. Zaključujući, odlučnost je ključna komponenta liderstva i uticaja u organizacijama i društvima. Ona oblikuje način na koji donosimo odluke, postavljamo ciljeve i inspirišemo druge. Odlučnost je motor koji pokreće pozitivne promjene i ostavlja trajan uticaj na svijet oko nas. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu. Poglavlje 14. Odlučnost kao most ka srećnom i ispunjenom životu. Dragi čitaoci, stigli smo do 14. poglavlja našeg istraživanja odlučnosti i želim da istaknem odlučnost kao most koji nas vodi ka srećnom i ispunjenom životu. Odlučnost nije samo veština donošenja odluka, ona je ključ za postizanje lične sreće i ispunjenja. Sreća nije pasivno stanje uma, to je aktivno iskustvo života. Kroz odlučnost postavljate ciljeve i radite na njihovom ostvarivanju. Kada postignete te ciljeve, osjećate duboko zadovoljstvo i sreću. Ispunjen život zavisi od toga koliko ispunjavate svoje svakodnevne trenutke. Odlučnost vam pomaže da budete prisutni u sadašnjem trenutku i da ga živite punim plućima. To vam omogućava da stvarate dublje veze sa ljudima oko sebe i da cenite male radosti života. Odlučnost vas motiviše da se izazovete. Kada postavite ciljeve koji su izvan vaše zone komfora i radite na njihovom ostvarivanju, osjećate se oživljenima i punim energije. To vas čini boljim partnerom, prijateljem i osobom. Neka vas odlučnost usmerava prema pozitivnom razmišljanju. Kada donosite odluke koje vas vode ka ostvarenju vaših ciljeva, vaša samopouzdanje raste, a pesimizam ustupa mjesto optimizmu. Odlučnost je također ključ za prevazilaženje prepreka. Na putu ka sreći i ispunjenju suočit ćete se sa izazovima, ali odlučnost će vam dati snagu da se nosite sa njima i da ne odustajete. Neka odlučnost bude vaša svakodnevna pratnja na putu ka sreći i ispunjenju. Neka vas vodi da postavljate ciljeve, da radite na njihovom ostvarivanju i da cenite svaki trenutak života. Zakoračite hrabro u budućnost, dragi čitaoci, sa odlučnošću kao vašim vernim saputnikom. Neka vam svaki dan bude ispunjen smislom i radosti. Odlučnost je most ka srećnom i ispunjenom životu i ona je uvek tu, čekajući da je iskoristite. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu.